ring nuna hian thim cha tak paltlang ngai alo thleng fo thin chu thim cha tak paltlanga ne na chang tur chuan thil engkim a eng zonga thlir theitu kan ni angai a eng zonga thil thlir dan kong pakhat chu a thim lam ngai tuan hnola thil thalam beise na nen thlak thok hi ani kan ngai tu na chu thil thalam beise na atan man than tur ania hring nuna eng po lo to kila a eng zonga thil thlir thiam thei turin kanin buat sai angai ani nangma fam kim lo na kha in re thiamin ma son zel tumin thil ti thianang che abik takin i hlut na le nangma theina om kha ngai poimo la lan chua tir nge tumin i thei to chuaro nangma chia theina kong ngai to na reng no la i suwa thu soi hi shareng angche in mel ma zongin an do dala an nial theilo na tur ka le finna kapedon si chewa ti hi voina thil har sa iton mek chungchanga thil liam to kha mo pusu chu thil tangkai lo tak ani nangma lom lo thil hunin aliam san to chu ngai to boinan i hun le tha mangin khoral su nimina thil thleng hlim na le hlotlin na iton te kha shareng la hlimpui la thil a tha le eng zonga ngai to na anei tirang che tirko pola thuron hi in chiar te ang he thil pakhat hi ka ti thin nunglama thil omte chu theingila malama thil omte chu banin Krista Isua a pathian chunglam ko chan lo man muturin tiam chin lam chu kapan tral ani ti hi unaw du tak enge idin mun divele i hun liam to nuwa chuan ilo la in ba tang rengem ni ilo la in ba tang reng ani chuan i thla a hun ta lungai taka om reng tur ini bik lova hlimna po i phu ve asin tuna khan i thin lungdu thlan na chu siam fella malam pana hoi kir to lo turin thok tan ro le ma ni in tran pui pe lo te hi pathianin a tran pui thei si lo iti tur chu ti la abak zong chu ama mangai tu pathian chuan aron ti vek mayang lim taka hring nun mang turin du sakna ka hlana che